سلام كبرات خاتلتي مبزحتكم مكاتي حركة زقات أما ناي إير كندا أبلغوارد إيربورت كميعات حركة قاتيمو أبزح حلفت فيديو أغادي ممتعني جي بغت تاغن اتحركة خمي مسل نيرو كريكم دالي إزغا انت عند كوميونيكيشن نيرو اتحركة زقات أما ناي حبريتا حسرس لزنبري أمونغو توم إير ترافيك كنترولين توم ناي إمرجنس ريسبونس قبر نبور سونتاي نيرو أكالا أيرز نبور سبات زخونة حماج أنا أجري ما بأير تتسأل إننا لو من حمام ملك سلزر أيو نوع إمرجنسي ريسبوند خجبرو وإذا توم سبعة اليوم زحممو ناي رادي أتكوام أطف رادي أتكوام ناخد خلو عبد كوميونيكيشن كا حلو في لو مجمر تدا حركة تطاولوا مسبولهم تطاولوا صار معي سمعوان سلدي سمع تطول لهم كل تكستيكز عي سمعوان كتاخا اتحركا قاتيمو حتى فيديو رديت سلازخونت كاريكم يلي بخمي اتحركا قاتيمو بحوار نكتاتلا مجمرتا كمونتريال لوغارديا لاند تعلب كم نبرت يزر از فيديو Granite 2384 is declaring an emergency. The flight attendants in the back are feeling ill because of the odor. We will need to go into any available gate at this time. Okay, roger that. Tom flight attendants. Hey, this is Ed again. Do you guys have any gate for United? Because now it's declaring an emergency. They want to get out. Emergency below mo khorru dele below. Let me ask them. I'll call you right back. Okay, right there. Hey, it's Ed again, LaGuardia Tower. Now that United says he needs a gate, but so now he's declaring an emergency. But the ramp doesn't have a gate for him. Cordium did emergency malati. They're now. We can get a stair truck if you need them to get off the plane. Okay, yeah, do that just in case they want to come off. But so now he's on taxiway Alpha, just east of taxiway Kilo. حاتيرو ستير تراك مالت تامكين امشالات خيد توردكا نعاسي بقلطف كنسد لهم مالنا هوص راديت متان كرخو بخورد متان لهم نتامكين خسد لهم دليم ابزي تخا زي مردا وي مغريچاو زفتر زلو 2384 the ramp doesn't have a gate for you yet but I'm trying to get in touch with the port authority to see if they have something. Copy. زخونه مكينه ترخيبس كحنس اكريلكم يحساس سبحان الله. They're going to bring a stair truck just in case you guys do want to evacuate. Let me know if you do. Copy. We'd prefer to wait on a gate, but I mean, again, we only got so much time here because there's still a bit of an odor in the back of the airplane. ስለዚህ ኣብ ኣየር ዝነበረ ጨና ኣዝዩ ሕማቅ ስለ ዝነበረ ሞረዲ እታ መኪና ሞረዲ ታስካላስካላ ተሰይድኩምላስ ጽቡቕ ነይሩ ብጣዕሚ ክሳብ ጌት ንጽበሲ እታ መኪና ተተሰዱልና ሞረድና ይብሎ በቃ ኣነ ሓንቲ መኪና ክረኽበልኩም ይሓንሳ ጽናሕ ይብልዎ. Okay, hold short of and the fire trucks are over there. They're going to bring a stair truck just in case you guys do want to evacuate. Let me know if you do. Copy. We'd prefer to wait on a gate, but I mean, again, we only got so much time here because there's still a bit of an odor in the back of the airplane. በቃ መኪና ስደሉና ብሎ ለሕጅብሲ ኣብዚ ኻ ተኣየር ራይዋ እዚ ኻ ተኻላይ ስእሊ እዩ ተኣየርካ ተኤር ካናዳ ኻ ተዓልባ ኣላ ኣብቲ ላጓርዲ ኤርፖርት ሕጂ ላጓርዲ ኤርፖርት እንተው ሓደ ኣማኢት ኣየርን ብሓንሳ ዝዓልባ ኣዝዩ ዓብድ ኾነ ኤርፖርት እዩ ከም ንእሽተይ ገለ ይኮነን ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ስራሓት ኩሉ ግዜም ዘካይድዎ ግን ዓብ ቁፅፅር ኣለዎም ኣብ ሰዓት እዚ ግን ተኣየር ተዓልባ ኣላ እቲ ኢመርጀንሲ ይጋጥም ኣሎ ብጣዕሚ ሕማቕ ሰዓት እዩ كلتيو سبحان سأرخبالو تحرقا مالك. Delta 520, you're going to lane 8, just hold short of Lima on runway 13 and just verify with the ramp that you'll be able to get in. Okay, hold short of Lima on runway 13 and we'll talk to ramp, get back to you, Delta 520. Thank you. I'm just verifying there's some shuffling of gates going on here due to an inbound that has an issue. Roger. ስለዚህ ብዙሕ ምንቅስቃስ ዘሎ ሓንሳብ ጽናሕ ከረጋግጽ ጽሩይ መንገዲ ምስ ኮነ ሰላም ምስ ኮነ ሕለፍ ክብለኩም ይብሎም ኣሎ 646 LaGuardia. So it's you for GILS 4 for Jazz 646. 646 number 2 clear to land 4. Clear to land number 2 for Jazz 646. ንኸዓልቡ ነፃ እዩ ዘሎ ሰላም ደሎ ዕለቡ ይብሎም ኣሎ ነዞም ኣየር እንተኣየርካ 2384 do you have a gate available at this time otherwise we will be probably requesting air stairs. Give me 1 second. እዚኦም ካታ ይብሉ ኣለዉ እታ መኪና ሰደልና ኣስካላስካላ ክወርዱ እቶም ዝሓመሙ ኣለዉና ፍላይት ኣተንዳንትስ ይብሉ ኣለዉ 2384 stand by United. ሓንሳ ተጸበዩ ደውበሉ Who's the vehicle needed across the runway? ኣነታ መኪና ክትሓልፍ ትደሊ ዘላ ብሰዓት እዚ ኣነቲ ያሙ ኢሉ ይሓታ ኣሎ Emergency vehicles calling on ground or are you calling on tower? ጅራዮ Company, LaGuardia Tower. Truck 1 and company. Truck 1 and Company, LaGuardia Tower requesting to cross 4 at Delta. Truck 1 and company cross 4 at Delta. እታ መኪና ሕጂ ክትሓልፍ ትሓትት ኣላ ክንሓልፍ ፍቃድ ኣብታ ክሮስ ፎር ትብለላ ክንሓልፍ ፍቃድ ሓቲቶም እሱ ኻ እንታይ ኢሉ ሪዩ ሕለፉ ኢልዎም መጀመርታ ማለት እቲ ኣብ ታወር ዘሎ
Truck 1 and company crossing 4 at Delta. نحلف علينا باللوسهم حجي Frontier 4195, just stop there, please. دوبل حنساب يلوم حجي بزي أبزيا دوبل يبلو مال ما تعير قالوا تمت سلازنا توم تابع الماكينة مجمر تحلف يلوم مش ده حرقن دوبل يلو Truck 1, stop. Yeah, 2384 is cleared in lane 8 for 41. 2384, proceed to ramp. Proceed in. نجيهم كعلو بيلوم مالتي حجريت Truck 1. رياتا ماكينة Stop, Truck 1, stop. Stop, Truck 1, stop. 4195, we're staying here. Delta 2603, go around, runway heading 2000. Jet 646. Jet 646, I see you collide with a vehicle there, just hold position. I know you can't move. The vehicles are responding to you now. تحرق مسجات مالتي زي كلتي أنت تطول اليوم كله حالفهم ناي كوميونيكيشن خون غل نتورك طيف خون غل بجمرتها حلو في اليوم ده حرق دوبل اليوم نتعير تحلف متان ناقات عمو غينو عشمعون ديم تاقات يمو حالف فتينهم تاقاتشم حجي اتي دزارب دولو اتي دقوات ارزولو اير ترافيك كنترول يبلع على خوينو مالتي Is the runway closed? Delta 2603, go around, runway heading 2000. Heading 2000, go around, 2603. زيت حرقاي Tower. Truck 32, runway 4 is closed, correct? Yes, go on to runway 4 now. Proceed on runway 4, you have access. Tower, car 0, runway 422 is closed at this time. 90, roger. LaGuardia Tower, vehicle 98. 98. تعال نقعد حجي بكا تعير Vehicle تقاتشا 98. تعمل كنا خاتقاتشا Please show at this time, runway 422 is closed. I repeat, runway 422 is closed. حجي تعمل كنا تعير تحالفو لمنقردي تسرقا ما تعاتي له بساعة ما تحرقا قاتيم already At this time. And there was an accident at LaGuardia. I don't know what happened exactly, but they just lost 422, so everyone's going to be holding over Proud or Vectors in the air with me. Tower, car 90, LaGuardia Airport is closed at this time. Delta 2603, runway 3000, go to approach 20.8 now. 3000, over. 2603, 20.8, they're looking for you. بسرعة زارو يمدو له ساب حجي Tower, car 0, to reiterate, LaGuardia Airport is closed at this time. No aircraft in or out. ساعات زي تعير انت وتعير نيلان كومبليتلي تي ايربورت بملعات يومه حدا سزقاتما Frontier 4195, you copy that? Negative, we're holding here. Alright, there's an incident on the field. Yeah, we saw it now. Just stand by. Alright, there's an incident on the field. We're closed right now. Just stand by. And I'll have updates to LaGuardia as soon as I get word of the runways are clear and back open. I don't have any estimates right now, so everyone in holding, just let me know if anyone's close to min fuel if you need to divert. بعترو بساعات زي حرقا قاتيمو ليلو او نريو لنا يلوت تمريد دلو ننحدو من زارب دلو تحرقا اوريدي مساقات اميزي Ground Brickyard 3474 is the field shut down now. Field is shut down, sir. تعاتي مريت طلالا زحلف سوت يلن طلالا حجي اب تقدامي ترسرح كوا فيديو اتوم كلتا بايلوت ناي بهيوت هالو ديم يلون زتفلط ينبرنا بساعات زغن بزوت زلو حدش حبريتا اتوم كلتا بايلوت هيوتهم بغتا بتا حدغا شعان شاخم دحلفت بموت كم استفليو 40 حدن سبات كن ناب هوسبيتال كم زخدو يحبروا له حجي استروز لكم بلك 100% زقاطم يكونن انيميشن جيروم حدغا خمي مسل نيرو سرحو فيديو سوتونه خالي ترف ግን بفيجوالز انت ያጋጥሙ ተልኩምኒ ናይ ኮሙኒኬሽን ናይ ሓበሬታ ደምርዳ አሰዝ ፈጠር እቲ ሓደጋ አጋጥሙሎ በጣም ዝሕዝን ይግን እዚቲ ሓደጋ ዘጋጥም ማለት እዩ መብዛሕትኦም እቶም ተጎዲኦም ደለው ተሃሪሞም ደለው ማለት እዩ በህይወት አለው ግን ኣብ ሆስፒታላት እዮም ዘለው እቶም ክልተ ፓይለት ግን ህይወቶም ዝሓለፈት በዚ ሓድሽ ዝወጽ ሓበሬታ ንሕብር ኣለና Man, that wasn't good to watch. Yeah, I know I was here. I tried to reach out to my stuff, and we were dealing with an emergency earlier, and I messed up. No, man, you did the best you could. Wow, that's really sad. حجي እንታይ ይብላሉ ቲ ኤር ትራፊክ ኮንትሮል ዘረብ ነበረ በጣም ተጋገ በጣም ሕማቅ ሓደጋ ጋጢሞ ምክንያቱ ደውሉ እንዳበሎም እዮም ከይዶም ቲኦም ግን ነቶም ሓደ ሕለፉ ምስበሎ በሓፂሩ እግዚአብሔር ረኸቦት ይልካት ከተምልጥ አይትኸልኒ ሃገን ብሰንኪ ኮሙኒኬሽን ዘጋጠመ ሓደጋ እዚ ዝሞት መንግስተ ሰማይ ዋርሶም ግን እቲ ሓደጋ ከምዚ ይመስል ነይሩ ብሕፅር ዝበለ ኸሪኦኩም ኢለ መብዛሕትኩም ሰሓትኩም ዝነበርኩም እታ ቪድዮ ነዚኣ ትመስል ነዛ ቪድዮ ዝረኣኹም ማንተር ኣለኹም ናብ ኩሉ ክበፅሕ ሼር በልዎ ኣብ ቀጻሊ ሰዓት ንረኸብ ሰናይ ቅነ